Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Reverend SS Majaw, ubadai Senior Executive Secretary jongka KGP Senat Semngi. Hene kasngi kakat kendai terek uluber. Ula pelat Paidbah ya kekot kebala tho syapang ke Jingmihpat uji sukres kebala ai kerteng ki Symboh Pyrkhat Halor ke Jingmihpat. Ya kini kekot la pelat Paidbah ha kejelang kebala pelong ha conference hall jongka Senat College. Ringkat ke jinan lang u principal jongka ning college u doktor teman besan di Wanswen. Nang tahu Profesor si Parian ki samla pule bat kiwe de ki belasha khot sobha. Bat layoro ya ke jingkran maj phang syapang kani kekot na u doktor teman besan LS Gasa. Ya kani kakot la tho daki khendai ngot kinong hikai ki bakun thop yu ba KG dingdo ban Nathaniel H dingdo Air Peace W Rani S la pasam MLT Pak Suntio nangta uba Charles Ruben Lingdo uban da pher kharshandi Spine Linmi bi la pasang bat ikong degree Sharani. Hakani kasni la yo ru yu jingroi kerpang na ki samla pulie jong ka Senat College. Ki kot hi kilong ki bakora ban mamentoi nama gaya jintet ke batamai, bat kini ke kita kan yarap pangintip ya ki bah Jingmihpat tip, ngaji dan sebentar lah ngelak puli teologi, raya bang puli kini kita ngalayo cuman toy bat gaya yang ngaji jintet ki bah Jingmihpat tip, bat kini ke kita lakren ya kowe ke subjek ke bakrau. But ke subjek ke badangkam ya ke jingan cumi kata-kata ke Jingmihpat. But kumbang ijat badan pun ki brio pertai ki bapusang ban kentai ya ke Jingmihpat cumi Yesus. Nama bakiui bagi jingjok jong ke barang Kristen akapetai ke syong hani. Bagi ibadah kita lah ban pengkelan ban kentai ke kini ke barang Kristen kan nam dan jenrai baklan bat basken shu. Bat kini ke kitab ke bah kita tho ke penskem bat pensisya bagi Jingmihpat putra Yesus kelong ke pensisya bat ke balakia kum balakren a ke ketian ke nomplay. Akas pasnen kebakhat pra. Ladan anu ki kiru Pyrkhat ki bakra berpatei. Weulong ukil bar west. Bar we bar ulong Lord Little Down. Bat long kiti barang dapat kini kedru kila akwa ban le ya kawega kam. Bat kata kelong ban pen tikna bagai tin jong play kalong kababaklang. Bat kira jit teliki topik bakin le nang ban pensisa pakai tin yang play kalong kabang sisa. Kawai kabake lajit kalong ba Lord Little Down lajit siapang the conversion of Paul and the road to Damascus bakalong kababaklang. But ukil bat west pat lajit the rest siapa ke Jingmihpat jong Chris dalam beberapa kira baginya le ke research jong di banyak di beliau bin pepin bat bagian sekendo pat hadin sistem bat baru orang terdiin bagilah pulih beliau kila awak jingdit ke beliau ha dalam beberapa kila siam bat kira jing siam ke kalau bagine baru atli kijingja kilong kibomla bandong bagi kilong kibom sisa kalau pengen dikiba kilong kibom sisa baru bangga pulih kan kita kaba kini kita kali kita kini kita perlu kapan sisa bang ke Jingmihpat jong Yesus kilong kibom sisa Omni kaba suya tuh. Ya tu
Yesus